Ama say dear kane openi ba kwa na wono Attorney General and Minister for Justice lawyer Godfred Yebo Adame ena wo ka che odu omai Ghana yabam enhyehyɛ ya openi anu ogina enkitahudie bofotene enhyehyɛ so onumanyafo Felix Ofosu se be me na be pache wo asem no akati ame no betwe sensan ne pache wo enye saa me ne wo betwe ne tentan wo mra kwan so ya enya asem keto akra anopai daily guide ebo amane se oru Godfred Yebo Adame se no krese yesese wo pe enhwehwemu bi ewo asoye bi a wugina right information bill no so no wetintim krata e de akosa asoye no na ono de sese wote ho a ne ho pampa na je ba bia wo social media no so kra de akon o trend on tiase e no wo je bre e no wo tietie videos ni bi e no wo san so ekin kind of wo krata wodo wo tietie radio e no wo hwe TV ahodo no hu se abanu kita hudie bofotene onumanyafo Felix Ofosu akoka se akonta mine na mpanifo se na wodi ne dwumadi a emfa mra kwan so no ono kane Attorney General and Minister for Justice Owura Godfred Yebo Adame onim hu bi na Owura Adame so oti asem na ode nsa to na no se etuma asem na krache ne kan sa na ade onime se me na me ye from goodie to ewo brekra emfa mra kwan so ane wo so kasa sa da bi ni modu eni abuzafo me mamu nyina makwaba ediba Ghana Nsem TV so bo mo de so be like video no obe subscribe to the channel no turn on notifications say be next time videos of this nature ba so sabeti makabi na say there be no one ya adwen ne etoatoa to so sakabia na so akere wa adwen ne ne sa konyina ebusia ba ko na mesere mo te bia by chance so hwekwa me background ya tum say a new place pese me set studio na mde Ghana Nsem TV for obeso obo am set studio na but your number na was no reach number na because of Mr. President e de me number be ma na mo bia obo am bia so dia bo me saka me ni beje papa because MPP de yebusuya na Ghana Nsem TV de yebusuya kokoro ko yebusuya kese aye tu no sisi be so MPP ma yuko ene Ghana nyina ti me so obo am sa me ni beje pa na Felix Ofosu Kwarkye na no aka Felix Ofosu Kwarkye na nuanom ne adofonom ne ho aka adwam on se ewi asadwen ko na nyansa nko ya ka chemse Felix NDC amanyeko na kasa de omo hawa kasa ne se omo nya information bi omo ntimi ntena se embobo ho ndwendwen ho nsi omo fiti ya no mo kasa ko na me de kamekwa ko Felix Ofosu ye nchini mesika ye fa ne nko court ne njele ne sa papa no ubino na sembi bifine numba bia na oka sabi say ye say nya wonwen ho ene say eno aso the presidency no so odidi no wada onye djuma papa bia kotena TV so akototo bomb sa no abetena fi no wada no dinsi mfuno ene say owi ana no no owi lawyer Godfred Adame se munim na oye mrani nim kuni pa o my way you can't take it away from him na Felix Ofosu Kwarkye ne ntoato ane ne nsem keka ya wankasa yi ene wakokasa ti papa no okotwa ntoda to papa no so na si amene okasa ide papa na plan so de ne court na me de date amene mo be discuss asem won ne se ye ka obi a oman mu a wotwa ntro kese pa yi Yira John Domani Mahama free one ma Felix Ofosu Kwarkye ne wo yi ne de Sam George ne ato force ne Sam Jeff ma be ka na ye politics a ye nye politics ye de be say nipa wo ye politics ye nipa yi ne sai stomach politicians no ene sabi pese menyim kuminya politicians ne omusuban ne omo ne ye kankan bi ntino sabi ne no ma wodi mfi bebre abuild no ode da kope no pese ode say ni nyina eno ma wodi mfi be du mfi wotwe abuild no opese da kope no da say ni nyina no ma abrabo nyina e basa munye tumi awi nyema mutumi yesi mun complain munya adwuma so amosi munya adwuma amosa akoso ase nkrofo no mo di mfi bebre abuild ene sade de bako ko tam modem na Felix Ofosu Kwarkye woni acha agrade akotumu a me pacho it makes sense na debi me se me pedo de Felix Ofosu Kwarkye akwo de ayede na sembe kokko say keyboard na si wa condemn to grab ye jelly straight because no offense is doso Felix Ofosu Kwarkye ede no what is his achievement in politics? Me person be cheme normal wa achieve in politics. Me who be? And na any on for allegedly me the sana mate.
e kwa video ni bi trende e chena so a nkrofo ho nsem keka bone na odi baomi atem na odi nanado atem na okansa ma ensen fata de chena nanado na okasati ya gadu ochidako na okasati ya samira baomi na okasa chese ono de kasafin sa onsia de na emede me de yemfa ne nko tum okono dam na oba bi obesu enyansa ho panyi obaje ne bag ba ama sesei de kane opani ba kwa na wono eye Anthony General and Minister for Justice lawyer Godfred Yebo Adame ena wo ka che odu oman Ghana ya bamu enhehye ya opani anu wogina enkitahudie bofotene enhehye so onumanyafo Felix Ofosu se be me na be pache wu asemu akati ame no betwe sensan ne pache enye saa me ne wo betwe ne tentan ewo mra kwan so ya enya asem keto akra anopai daily guide ebo amane se oru Godfred Yebo Adame se no krase yesese wo pe enhwehwemu bi ewo asoye bi a wogina right information bill no so no watintim krata e de akosa asoye no na ono de sese wote ho a ne ho pampa na je ba bi a wo social media no so kra de akon o trend on tiase ene wo je bre ene wo tietie videos ni bi ene wo san so ekenkan da wo krata wodo wo tietie radio ene wo hwe tv ahodo no hu se aban no kita hodie bofotene onumanyafo Felix Ofosu akoka se akonta mine na mpanifo se na wodi no dwumadi a emfa mra kwan so no ono kane Anthony General and Minister for Justice Owura Godfred Yebo Adame onim hu bi na Owura Adame so oti asem na ode nsato na no se etuma asem na krache ne kan sa na ade onime se me na me ye from goodie to ewo brekra emfa mra kwan so ane wo so okasa sa da bi ni modu eni se okasa sa na Owura Godfred Yebo Adame se eno nten kwada nchan no oti asem ne ko akira na okohunu se Owura Felix Ofosu se na no ensanchofo bi tintim krata eba na so ya na wo mu penchirimu edefa akonta mining na yenim so se akonta mining de eye NPP amanyoko no udu asantemantamu a wondwem tenafo Owura Bernard Entwibu esi akoche ma wuntumi na akonta mining ye ne dia emu nsensem kwa de mpanifo kwa da so gina court wo ho ya enya asem keto akra na wo se Owura Felix Ofosu eye obenima bosome de toso aduonu emienu wafimpiemienu eni aduonu enum eka de chance nchofo ana omukope nchiremu ogina krata so echechere wo mo se a criminal investigations department ekoye nhwehwemu na wo mo hwehwemu no saa bra na mampenda da akufa do te akonya so no eba beto odwa se akonta man ne dwumadi na odi no enamra kwan so wo de tutu asem na etu fom gudie no yesi nwura kwaye mo asem na mefiri ho ba na de na betimi ayeme na so saa bre no Anthony General and Minister for Justice Owura Godfred Yebo Adame esan se omunim hu bi ntino wo man ka hwe endin to odo no hu nse mampani da akufa do ene Godfred Yebo Adame omunim hu bi enti no kaaye saa asem no so no yesi enye eye krata ne nkwamu no ka no osan so kogina good evening dwumadie so Owura Paul Addo Nyame nkomo so mo osan ko kaaye eme ho kra ne yesi Paul Addo Nyame kwotwe na agency so se se ni se mo osan so susu dia se wono de ehwehwemu aba ne nko ade ohu ni se nhwehwemu na aba na wo sempanifo 2 na mo na omo 2 na mo ntino wo mo ni mu bi sa seminti e na kane pani a na oja oye aban no ya pani no hwe atentene ensem so Owura Godfred Yebo Adame se ene onye na so Owura Felix Ofosu wate wo se aduasam yenu atechere mada so ka sa asemu a eche so wadanse die enti se wa ma metwe ansan ampa chew ama na komantọ ne yema wo se ne obehia no court na ne eka hu bia no wa ba beka ama Ghana fo so atibi ho no se asemi onfa ncheda ena no pay daily guidance so ebo emu amane ye huye na fei ye medi hu nkomo Sam George, come, let's pray for you. Let me pray for you. Elder Honorable Sam George, come, let's pray for you. Let me pray for you. Sorry, I mean, can we? And sister, I am not speaking to them as men of God. I am speaking to the message, the conversation they generated in the run up to election 2024. As someone woman can, you know, and a million as no, and your woman in Pebia, and now somebody want as Namia Sofo, and I don't pay, me no, and I said, no money. There be mean to me, yes, I didn't. No,
asɛm a wɔn kan yɛ esu a wɔn gya na di anam a wɔn tu yɛ ɛne ɛnɛyi deɛ ɛsisi wɔ Ghana saa nsɛm na ebi sisi yɛ a wɔn kan ho asɛm da na de kyerɛ sɛ wɔn dwene Ghana ho ase na obi a wɔ Ghana mu a ɛnɛ deɛ wɔn di nti ɛna wɔn gya ma wɔn yanom na wɔn mma na wɔn busuafoɔ nti wɔn aka wɔn ano atum no. This is what we are going to talk about. A matter of Bishop Charles Ajinasare and Neba a apprentice of this government. She said, what if you not an annual done another address or yeah, some more car or how so on the nurse yes or when you go telephone number when you go for doing common they can go for catch in here. Our room and also ma I'm a monk or to a bar got a photo of John Mahama and the assistant and other address no nemprensa nemprenna so and the ACC nanso onto min kasa no aka no atomwa asechane say ne ba anya dibra ewa abanye mu ne ba aya government appointee into okasa enyeyi Dr. Lawrence Tete ono grandpa de wakasa senanado anti-LGBT plus bill no into a law Obanante Afrinifie Abesre Ako Jubilee House. Akufuado's failure to assent anti-LGBT bill plus. I will march to Jubilee House. Dr. Lawrence Tete. May 10th, 2024. If you have any of the 9 of Busumi Nimide Tosu do. Na ya boabo ehwo akoto aba na o mai mo ya hye no ana Dr. Lawrence Tete ebeka asem wi John Mahama abadi mampani busome baako busome mienu busome miensa busome nine busome num enya afe ana busome miensa ama enne yewura ni 16th month Dr. Lawrence Tete ayira Afrigana LGBT plus no enfa no hu bio every side Odidi awa aban mu and he's okay. Odidi na fro ordinance bonkuru ni fanya edidi enti enne on nante enfini fie enko Jubilee House bio. Efise enye na nado ana ye mampani enye Dr. Baumia ana ye mampani abedi ekire eye wono amanyoni John Mahama ana ye mampani ntino na nado de sabi na onye nipa enti nasabe nyamabozo kan bia mbatumi aka e de afa no ho and where are you Dr. Lawrence Tete and where is your conscience se pampa sa wo obi a wotra se dwere na dwere Ghana ho na wa mani pursue and a real mu na wo say wo nyama som a wo som wo Kristo som Yesu Kristo na bosu and a wo mu a kunya ni pomunyi mu a come out and talk. If it's a John Mahama can as you say LGBT plus bill no on sign china menya dia Ghana ehia Dr. Lawrence Tete. Ghanaians want to hear from you. Where do you stand? Where is your conscience? Why have you changed? Why have you stopped talking? We just want to hear your voice on this issue. Now, we are sorry, but now what to pay Nancy as someone. For the anointing of oil on him, I don't doubt it. But in the pursuit, so a young Ghana ni mamba pa, I will drink Ghana ho. Na asabisi ya wadi nukredie, any pepe yo, and a casa, and for Ghana ho die. That one is in question. And not yet, there is a question mark about you, Dr. Lawrence Tete. With all due respect, in all humility, you have lost your credibility as a man of God. And this one, I want to separate your pulpit from your personal ambition. I say your personal things are here. Na enne, edi na asisa. Ghana, enye Ghana bio. And LGBT plus no, and we here bio. And this is doing come bio. So for Lawrence Tete, where is your conscience?
And I say you are benefiting so much from this government, you know. The best you are gonna be our own fahu. You okay it, you blue take it. Now we'll call him. Is that a case? Nah.